IGOTI ria gucokia macira RIKO gukinyaniria gugukorwo ari mugaru na watho thirikari ngithie na mbere kurenga a Kenya aria mandikitwo. IGOTI ria gicunje kia 1.5 harĩ igana mishara-ini yao ni kururumurite mawoni matiganite. Riri ari itua mutongoria wa ngwataniro ya AZIMIO Raila ODINGA tugiritie ari kaunti-ini ya Mombasa mihang'o-ini ya kuhinga weyandikithia wa amemba kiama-ini kia ODM gicigo-ini gia Gicũa-ini. Raila augite riciria ria waki wa nyumba cia raithi ni undu ngwataniro ya AZIMIO iranyita mbaru no NOMUHAKA ritabanio na mutaratara. Kweli affordable housing inatakikana katika taifa letu, lakini mpaka ifanywe na mpango, kwa mpaka watu waelewane hii mpango itafanya namna gani, tutaanza wapi, tutaenda wapi, na nani atatoa pesa. ODINGA ni atariirie uyu ni umwe wa maria mari thiini wa kioneki kia ngwataniro ya AZIMIO akiruta mahitia thirikari ya Kenya Kwanza ni gutindikiriria mubango uyu kuri muingi hatari kumakuruhania na hatari na mubango wa kuria mbeca cia waki wa nyumba ici kuma. Wakati wa kupende msipende ilikwenda hiyo tulitoa. Kama wewe unataka kuleta mfumo mpya katika taifa letu, mpaka watu waketi chini wajadiliane, wakubaliane itaendeshwa namna gani, watu gani ambao watafaidika, akina nani watafaidika, na pesa itatoka wapi. Acirithania a IGOTI ria gucokia macira RIKO marakinyanirie macira maria mahanditwo megimaine na IGOTI riri mathie na mbere no kurengwo kwa IGOTI ria nyumba kwambe kurugame. Tunamuita kwa basi nasema ni kinyume ya sheria, ni kinyume cha katiba. Ni sababu mimi ningependa kuambia Mwana Ruto, kama unataka vizuri kuja kwetu, tutaonyesha wewe, tukufundisha ya kuendesha vile, kuendesha mambo hii ya affordable housing. Manake pale huko pa hapo haviendi. Ona gutwika President William Ruto ni areranire gutea itua ria magoti, athiriti ake thiini wa Kenya Kwanza ni merumite kini guthie na mbere na mubango wa waki wa nyumba ici makirutira mukana ruhonge rwa magoti ruria kuringana nao ni ruraigirira tabarira cia thirikari. To tell the judiciary, kama munataka muko na program yenu, mukuje 2027 muombe kura, you can implement your agenda. Mwa Kimani Ichung'wah na hawa viongozi wa National Assembly ambao wako hapa wametuhakikishia kwamba wakati wanarudi tarehe 12 kule bungeni, within 1 week watamaliza hiyo sheria affordable housing. We comply with it, what the court wants. Atongoria ya riu maugite ni megutemania riendekithia bunge-ini ya bururi niguo kurigiriria magoti kuingirira tabarira cia thirikari. Tisha hiyo bill ya affordable housing na wameze wembe, wapende wasipende, affordable housing inaendelea. Mwenye wivu ajinyonge. Need a national conference to agree on the things that are national, that are important for the nation and can demonstrate patriotism. Ica-ini ikuhi President William Ruto na atongoria thirikari-ini ni marakoretwo makierekereria mororo mao kuri ruhonge rwa magoti makiuga ni rurahuthika ni mwena wa mung'ethaniro kuhotomia tabarira cia thirikari, undu uria uracungiriirie gikaro kia honge ciothe cia thirikari igeria-ini ria gutwithania ndung'ano ino. Riu kuri na ciuria cia kana hihi riri ni itua ringicambicura uiguano uria wakinyaniirio. Ngiribotera Kameme TV, ritwa riakwa ni Mubi Wachege.